tagado ko hibi woko e mum Guinée. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحملنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Aben ko dun dong boni dong. No min anila satia fota. Min na wiide ko fi goddum gon noddu don nan do dari den do sin andino ko fi dum baben mi aratan kunanya alla nayi andi mi jettay mi yaada e mum fas si babe mom maayi ko mayani hore makko min ko keyan ko jawdiya voilà lanni mi jetti wono fala may fiyo sura dikko sarti arano on si tawi a nyawndi sura ko an jombata eni warade ido suti di an ne nyatti babe bi ronki ko Nesura ka banu adama wi'a ɗon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ko ya andu modi jeyɗo mo nodimo o nodi babe mi nani fo ko mako don kono mi wawata dum so yiɗelan non ko hoore ɗum so anyelan kadi ko hoore nene ko wadi leydi komi luɓuno kon ka takko ɓundu mi hetta min kadi mi golla ay mi andi jaka ɗon no moƴƴi o gandita nalla a ɓiɗɗo baylowɗo yiɗa waylatoddirgol inde hannde mine gari ko min yimɓe wona mon hare a fillaki hannde kadi noddugol dañe hoore laawol ka feeti dewti ton hannde on ɓura e ton mi ɓiray koto si mi ɓiriɗo mi ƴettiɗo korum tew mi addanima ɗo kosa mi addanima kettugol mi addanima nebban nayyi min falaka feetike ɗon eneɓe ma yaali nan ɓe feertike ɗon fof acci fala yimɓe ɓe feertike ɗon yoɓe gonɗi ɓe feertike han laaɓi ay yiide ɓe ma yaali ɓe ma yaali